Ka Rusia bat China kila long ki balakloi ban Yarab ya ke Iran nakatma. Persya ya ke Amerika bat Israel. Ku belai si bunai pi ke subscribers baru ki bat jusu terbat. Pagi video sekali ke channel Storyteller London. Ka Iran kala bom ya ke office trekam jong Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu. Henry ulalait na kajing mensau bat kajing yap namar ba umshem ladon service long ba unang don sa Germany. Kajing yele kanang jor kajing jat kanang syirkai. Artiliki embassy jong ka Amerika Kuwait Saudi Arabia la syak kerwit. Kadkum ke Red Crescent report long ba sanspa san pungut la yap Iran. Na ki misail bat ki bom jong ka Amerika bat Israel. Ki sipai Amerika ki layap nriungut. Dang step mana ke Iran kala Kuwait ya ke Israel dak benta ba syapang stai. Syapang syati bat syapedeng Israel. Saungut ki layap bat arpuar ki lamensau haber shiba. Kumda ka jingyap ha Israel kala poi syaka katsangut. Ka Iran kala Kuwait misail syabaro kiri ha Middle East. Kibadai ki parlok congkarui Amerika. Ha Kuwait kala Kuwait sispa nyo puprateli ki misail. Tangba baro layo intercept daki sipai Kuwait. Laispa prabusan teliki drones. Laispa prabusau layo intercept like Kuwait. Dihim ptei ke US Embassy. Hai United Arab Emirates sispa prapu arteliki misail. Yo intercept sispa nriu kundai teli. Nriu spa sau pusan teli ki drone yo intercept nriu spa sau puai like sau. Habering ke Iran ke Kuwait nyopau misail. Bat nyopau ki drones baro layo intercept. Syaka tarpat ke Kuwait sispa sau misail. Yo intercept sispa way like teli. Lai pukandai ki drones yo intercept arpusau teli. Kisipai Qatar pat kila yo ben siat penhap. Ya ki jetma jong ka Iran arteli ki Su-24. Hauman Kuwait arteli ki drones. Ka Israel kala Kuwait arpo misail. Ya ki leno Hezbollah hal Lebanon. Sanpuar layap sispa sanpungut. Kileno Hezbollah kilamsau. Kairan gong bangim tresu ban yakran yasuk bat ka Amerika. Henry ngin yakawang bat hadu bakut. Manu banjok. Kajing yale kat nang mi kisngi kanang jur. Kad baka Amerika ka bom ya ka Iran. Ka Iran pat ka bom kala ya ka Israel. Ka bom ya kiri ki badai ki perlok jong ka Amerika. Hapo Middle East. Namar ban bom kala syaduri Amerika. Ki bakor ki duna. Donald Trump wang kajing yale kalaban poi syakasau santayo. Lani kalaban tam ya kata. Lada pai syakwe kaliang pat ka Rusia kala tarwai ya kiran. Laka don kam jingirap niyan. Lada ka don kam ka Rusia kalong kebalakloi. Ban yarap ya ka Iran Persya ya ka Amerika ban Israel. Ka China kalale ya ka military drill ban penkre ban lada. Ka Iran kan kot ya ka China hakanu kunu kupur. Kisipai China kilong ki balakloi ban yarap ya ka Iran Persya ya ka Israel bat Amerika. Kani ka updates ka daitang hadu menem step por shipo baje. Tila da pirang kwa syu ban yo sngaw ya ki updates ki batamay sa comments. Next. Ladap sunat di channel jonga sai tu lam ki parok jong pi. Ladap sunat sai tu nga Storyteller London.